ka executive committee jang ka Khasis Autonomous Council ka bayam da ka Voice of the People's Party mentak sengi ka rai bantau ya ka steering committee nang ta ban rakhi ya ka jingdap nyup san stem jang dis councils ha ka juk por la thauru ya ka transition committee ka ban khli da usi embare mu ba simbolang runja rangkat usilaman ka council ba strong ka khajana nak benta ban pen kala khasi ya ka six schedule lane ka khnit ba hanriu jong ka ritis jar ka ri ya kan ila thu dau active member ka KHDC ba po soklet habakran hadin bawai kijang jong ka active committee ba po la ong ba jing thu jong kan klong ban yo ban puli no da katin khasi hak singi rakhi ya ka singi lengku singi klat jong pa ka six schedule new rebrand GGM Microsry Disi kejungi ba la kumlo ketika district council kejungi kan sedap injau senam kai ke bang lekot kalau mengira tahu daka translation committee kenika translation committee kan penkela kasih bukan penkela seperti lajong ya ka six schedule hibar ko ilani ka knet ke bandri barang jipet dan ngilek sikit nong kendong dan ngilek sikit snong sikit hima nila sensar kom ka district council ko ka six schedule la tiki phou la jandap nyo phou nyo san snap ni ko bun ki brujung ikan top ikan nong sensar snong sai mar kem sai bahag wedi bakadika six schedule tinggi la lekot bangin tahu daka transition committee ka ban penkela kasih ya kan ka six schedule hibar ko wei ba je kan ka committee on create da XCM jungi ba sembola renja ba chairman jong ka council ke jungi ba song pilar khar kita dan ruki member hapok ke committee ke ban pulihnya ba ken penkela kasih ya kan ka six schedule ke jing jungi kan kalau haju ko poru ba tadakan ke committee ke transition committee kala ban pendap ya ketika kama kapuar kebabian le singina ban penkela le singina ban yo no ban pulih dekat kasih ya ka kende ka ba rio ka sni ka ba ni rakhi ya kan khu sni ab jongi reven di jam ni khosoi bolong noksen jeni ka council ke jongi ke sadar ki member ba kan ka session committee taki artli ki point ata ka weru ni le kan kendiat ru ka bidai ba kan ka mat kumlang fi ba kan ka council jongi kan sadap nyo san sedem te nisa thau ki committee ki ba fe le kum ka jing sedang nila tha ko ka kenja committee wakil bang ni lamat nong ka steering committee la ni ka celebration committee ba ye na committee create da CM kenan ru ki happening ki external member kenan ru ki MBC kenan ru ki officer kana ba kan committee kum ka jing senang kan wa ikelat kelti ban thau yi committee ke ba ba kum kan perkhat kum no mangin ya seorang na de ki kam ke bangin le akan ka jengrefi ke jungi ya ke jingdap nyup san senam jongka district council ke jungi bat kiwi gitu ni kita mungkin le si ki bakham kam gide kan kita